karagia ko discussion na muthoni muthoni wa wanja uyu witu kare ko kamurenda kwendia bururi uyu witu tuhunjagiria sometimes ri ni ukoraga ni ukona arata makona ngari no matingihota ndungitikira macere area wikaraga niki because of some circumstances like rege kwi mundu tendete that attention kwi mundu muthoni wa njarete attention iyo na ngamenya muthoni ndendete yes taru muthoni ndendete guthia na mundu athia gitetagwo taru muthoni ndu wa mundu ta team master ri muthoni ndendete attention iyo yes riu ni ukoraga andu aingi ri na ti kwenda kwao ni kuringana na iria turaikara riu ngi ni ukoraga mundu ringi no ende guthi kumucerera no iria ikaraga ri gutikoragwo parking kairia kau hatiri handu angeiga ngari nja ati no mwire iga ngari kiwanja kiria buroti maficanite mundu ta Kimbo ni uthio gakora ene buroti na magiaka buroti ri mundu akigura haria agurire ri ni akaga ona okoro buroti yake hauma kamenya atiriri kiwanja giki giciagwo ni buroti ni nyumba apartment ino neno gwe kundu tangika uguo gwe kundu nyumba ikorwo inyitanite ta thanda mucakwa-ini yes kana magego ma kanua riu ni uthio gakora mitata taru guku Nairobi ri kundu ta Santoni ri Santoni na Hunters kuria gathara-ini kuo ngikorwo wina arata mena ngari ri ni ukuigua ina uhinya wa kumeta tondu ni ukuona riu kaba mucemanie handu joint-ini kaba mucemanie joint-ini tondu hatikire bata ningi utece mwana uria ungi atige ngari na guku switch owe nduthi haruke nayo hand amenya andu buroti ri ukoraga ringi riri tondu ringi buroti ti andu aingi makoragwo mamenyanite ri ringi mukie very innocent mwoka mwatiga ngari gate-ini mwaga handu hangi mungimiiga na tondu murakimenya ni guku ri igathecirio gate mwametheciria gate-ini nake ngai njega kana ngai njuru ri ni kuri mundu ukona nduthi kou na i buroti ri ndani na ni mwahinga ngi na gate ni hinga koguo gate no nginya ri hingurwo nigetha mweke atia mucomore nduthi wiguaga ringi mundu aingira kuria tondu uyu mwene nyumba no ri na no wina mugeni wina ngari ri wiguaga metana apartment ngima kiateka Mzioki ni nani ngali kawi hatiri akianga hizi labda mimi naona ule msijana anakaanga vulo namba ile second vulo anazukanga matuta ule na kuanga amezukwa matuta hiyo ngali ni yake ule wa mbitu kuna uwezekano mkubwa sana hiyo ngali ni yake unajua yeye unamuonanga anafanyanga kazi na watu wako na mapesa yeye na sini ule msijana amezukwa matuta kugira guko gwikuru na guko gwikara ne andu twendete a western utagwo rakisana agara kisina rakisama na guko baba ndo kuura kuo bara ni njeke rakisama kuru gweciona andu aria mangithie kuu no angaga vits to no gikoe na mugongo kuura kuo bara ni njeke ucoke uke handu hetagwo Sonic iko eri cia Githurai no utigire ngari SNL so thio gacere ni uthio arie na soja wega wa SNL akuigire mutoka ya no muringa igana ndakehere the nearest joint yes ruko ne kuothia wati ugaika ikara ukimo magakorora ngari to no any time ningi ugikore ningi ngari na nithire side mirror na kuhure ni uthia guikara thi uhinde wa ikara thi ri no ngethaka ni undu wa gutigo hingite mara pasi gari ri yes waka ni ugukururirwo ukora ngari ena kihanya wiguaga mundu etana kiatika nani anaitana hapo ni wa mugure unataka nini wa mugure ilikuwa nasema mwenye akona hii ngari imeandikwa KWC mwambie ashuke side mirror imechukuliwa na watoto ako wapi na sijaona yeye hajapanda huku enda ukikonka manyumba sasa nitakonga mpaka mwisho sasa nitakusaidia ache na siupinye kengele watoke wote useme gari ya mwenyewe imeenda
Yo pose sitafanya. Wacha basi wachukue sote. Usoke. Ruko ndo kule gukoragwo the worst of it all. Ni pipeline. Pipeline. Ati osere mhoro pipeline wina ngari. Uko metiga ngorogo ni. Pipe ni uko metiga ngeti-ini ni ukore yanekeirwo nguo. Andiga gwa ndo pipe kama hura nguo thaa cigana. Utagithia apartment ya pipe wage gukora cina nguo. Ndio akawa apartment cina nyumba nyingi pio. Riu acio ni manyitithanagia nyumba gutiri handu ungiona ngari ingirugama. Ona ngeti-ini ndingiiganira. Riu ni uthi gwa borithi pipeline wiyarie. Mere handu ugithiaga. Pipe na tucocoro tumwe ku ona kuhitukia ngari kuo kwena ni wira. Ndi hinya. Karaima ku ona iraiganira ku. Aiko nginya tu twagukua ubaga tingeiganira ri. Tariu muringata wa mundu ta Kamau wa thahabu ri. Pipe ndungithia. Acha. Pipe ndungithia. Ku ngari ya kuhamba ri. Hayes yenda. Teno era ine Alex wa Jamii. Iyo Hayes ingia. Wala kana kundu gutaraiganira na Demio. Pipe ni kuru. Pipe ni kuru. Riu ndakwira mundu ikara riu ungithua gucera murata waku ikaraga hunters ri. Riu no igiciriria uria gukiaria nene switch utiga wa park hau. Wega tuthio. Unyururuke ko ndwenda guikara riri ukigiagwo tondu mataimago hindi wa kinya o hindi wa ikara thi pa. We ni akuria Thaiya nguteithia na tumai kana kajuici. Kaigua koko. Madam toka. Mwenye ameweka igari mwambie atufungue, tunataka kutoa pikipiki. Umefungia watu kwa keti. Na hapa sio mahali ya kuweka kari. Mwambie akikuja tena awaje gari huko SNL. Achukue pikipiki. Ona Santoni ri. Santoni asa. Santoni no twaria Santoni police station. Ajua Santoni thia. Santoni ume wika ne andu ingi. Na ka post ga borithi ne kanini. Unu thia uthio gakora tondu ringi ni hareho ngari miko ta ithatu ri. Ne cia gomana ne ciigura. Kabidwa riu ucoke ningio Kasarani. Waria nene switch. Na no kero rio gukite gucerera akiume muthimo ke hangi muthi ndwirara kiume nyumba tuthie nago tuthie tugethe kundu tukuona parking ni aje naitwa Mutiso nilikuwa nakuuliza ile ngali ni ya nani? Aiga ni ya Kalo. Kalo mgani? Kalo yenye najua ni Kalo wawili hapa na huyo Kalo chali ya Kalo mmoja anaendanga na baisikeli. Era iko mire buena bota diri.